Uvira intare za Sarambwe zirayinjiramo, nongere mbishinzeho agati kuko ukurikiranye uburyo zamaze kwinjira zigatwara bari abasirikari b'u Burundi, bari abakapitene babiri bakabakura hariya mu mujyi wa Uvira. Nukuvuga ngo control y'umujyi wa Uvira ufitwe n'intare za Sarambwe. Icyo nababwira kimwe cyo nuko ufitwe n'intare za Sarambwe. Control hariya muri ho plateau, mwaye plateau, ndetse muri misozi yo hejuru ya Mitamba, ndetse no kuri route nationale numero 5. Ubu ngubu hose hameze nkaho hari mu maboko ya mama 23. Nukuvuga ngo control iri hariya ni mama 23 iri kwa control mu buryo navuga buremereye. Iyo rero control yabo niyo igaragaza n'ubundi n'imbaraga zabo, bigaragarira amaso ko isaha ku isaha, umunota ku munota, intare za Sarambwe zishobora kuba zamaze gufata buriya mujyi wa Uvira. Urumva ko ari ibintu navuga n'ubundi bikomeye, ibintu bitoroheye wazalendo, ibintu bitoroheye igisirikare cy'u Burundi na FDNB ndetse na FARDC n'izo FDN n'ubundi bari gukorana nazo. Yes, mwaramutse neza, komeza mugubwe neza, mugira impagarike n'ubugingo, mugira Imana n'amafaranga aho muherereye hose. Uwiteka Imana akomeze kwibana na buri wese. Turi kwa gatandatu, abantu benshi ndahamya ko abasengera muri Adventiste mbifurije gukomeza kugira isabato nziza. Abasengera mu byumba by'amasengesho kuri umunsi wa gatandatu nabo mbifurije kugira amasengesho meza aho bari, ariko nanifuriza n'ubundi abanyarwanda kugira umunsi w'impera z'ukwezi rwose bafite umuganda rusange, n'abari kubujye mu muganda bifurize kugira umuganda mwiza. Ni muri iki gitondo ro ku itariki 25 z'ukwezi kwa kane, mwumva ko ukwezi kwamaze kugenda rwose 2026. Ndabakunda cyane kandi mbifuriza ibyiza. Rero bantu banjye, umugisha w'Imana ujye ukomeza kubabaho kandi mujye mukomeza kugendana nayo. Reka nsuhuze umusaza bamwita Nkubito Isaac. Nkubito Isaac n'umukecuru we ndabasuhuje cyane. Ni ibintu byabaye umunsi w'ejo aho nari natembeye rwose, njye mu mujyi wa Kigali. Umusaza arambona nanjye arambwira ati ngo ariko ngo kusa n'uwitwa Clever Bemba. Ndamubwira ati sinsa nawe ahubwo ndiwe. Umusaza arishima cyane. Ndagusuhuje cyane rwose, kandi burya ntabwo washaje ngo usaze, amaso aracyareba n'ibitekerezo ubona ko ari ibitekerezo biri hamwe, ubona ko rwose umusaza ntarasaza. Ndamushuhuje rero umuzehe. Reka nsuhuze undi mugabo witwa Rugamba Jean Pierre, nawe mu mujyi hagati aho bita downtown twarahuriye, nawe arampubira arambwira ati urahubemba. Nawe ndagusuhuje cyane, komeza ukubwe neza, ugira impagarike n'ubugingo, ugira Imana n'amafaranga. Ntabwo ndi buze kubatendera ngo gahekamwe. Ni muri iki gitondo bazaniye amakuru mbazaniye ngiye cyane cyane nkunda kuvuga ku makuru y'ibyabaye. Ndaza mbabwire kuri ibyabaye hariya muri Uvira. Ubona ko Uvira rwose ishobora kuba mu maboko ya mama 23 MRDP twirwaneho mu kanya gake. Ndaza mvuge ku gitero cyagabwe hariya igahira ni muri Bashari Mokoto, cyabaye nacyo umunsi w'ejo. Manza narabonye umwanya wo kugira ngo mbibabwireho, babwire uko byitwaye n'ubundi mu bice bigiye bitandukanye n'amara muheto, ariko n'ibindi bice nabyo ndaza kubigarukaho mu buryo burambuye. Reka nshimire kandi intare za Sarambwe, ubona ko uhagarariye MONUSCO muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kugarura amahoro, na delegation yose yari kumwe nabo, bamaze muri passport yabo passeport diplomatique yamaze kugiramo kashe ya Alliance Fleuve Congo mama 23, abo bitaga ko ari umutwe witwaje intwaro, ariko ubu ngubu ukaba wamaze gushyira kashe muri passport za UN. Umva yuko rwose ibintu ubona ko bigenda biba byiza. Turaza turebera hamwe uburyo za mfungwa zagiye zigaragara muri Kinshasa yemeye ndetse kora n'amasezerano yabahereye mu Busuwisi, uburyo mama 23 no ku mfungwa zifite za politiki bagiye gukora ihererekanya hagati ya mama 23 ndetse na leta ya Kinshasa. Biraza kugenda ute? Nimujye kure rero,
komeze mutube hafi. Reka rero n'ubundi ano makuru nyatangire muri lokalite Kahira, ni muri Bashari Mokoto, muri sheferi ya Bashari, muri teritwari ya Masisi. Igitero kiyobowe n'umugabo witwa Apollo Abraham Aimable, muramuzi, ni umwe muri ba bicanyi bagiye bamara abantu hariya muri Bashari, ndetse yishe se, yica na nyina, yica bamushyingiye, yica n'abandi bantu b'inzirakarengane. Murabizi hari abantu benshi yagiye yica, hari nk'umugore wari uhetse umwana aramurasa n'umwana arapfa. Ni ibikorwa byinshi yakoze byibasira inyokomuntu. Ku munsi w'ejo rero yohereje igitero cyaje hariya Gahira, ariko bari bafite umugambi wo kwica umusekreteri we witwa Amani, kuko Amani niwe chef de localité wa hariya Gahira. Afite umusekreteri we witwa Obed. Obed niwe bari bamaze gupangira baje kwica. Malgré Obed arabacika. Obed akimara kubacika, bararashe, barasa abaturage babiri bavuka ari Gahira, barakomereka. Hari undi mugabo w'impunzi wari warahunze vepfo za Kinyana, ari guhunga n'ubundi ibikorwa bya Wazalendo bikorwa nabo hariya muri axe ya za Kinyana. Amaze guhunga araza, ageze Gahira arahatura. Uwo we yahitanywe n'icyo gitero cyoherejwe na Apollo hariya muri Gahira. Ni umuturage wari umaze kuhaba yarahunze. Burya rero nibyo rimwe na rimwe bajya bavuga ati ngo ntawe uruhunga. Urumva ko yahunze Wazalendo, yahunze Nyatura, ariko zimusanze Gahira ziramwishe. Uri kumva ko amaraso y'inzirakarengane n'ubundi akomeje kumeneka muri Bashari Mokoto ndetse no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubona ko ari ibintu navuga bikaze kandi bikomeye. Mbwira ziriya Nyatura rwose ati mushyire intwaro hasi, mubahirize uburenganzira bwa kiremwamuntu. Gusa na resistance babashije kuba bagize, ku buryo bagombaga kuba bagira resistance rwose nk'uko muri kubyumva. Barasaguye, barangije barongera bakwira imishwaro, baca mu nzira mu nsina, baramanuka munsi ya za Cyungo, bakomeza baragenda baracengera, baburirwa irengero. Ariko barashe amasasu, barangije kuko nta mbaraga bari bafite zo kuba ngo bahangana n'intare za Sarambwe. Barongera baragenda, gusa kugeza amagingo anga nta mubare uramenyekana, ariko abagabye igitero naho cyari cyaturutseho hamaze kumenyekana ni muri abo bantu bo kwa Apollo Abraham. Hanga ntago ndi buze kwatinda, reka nikomereze. Gusa icyo nababwira cyo mu ishyamba hariya Kibira ni mu Burundi, icyo nzi cyo ya mitwe yitwaje intwaro ikeneye guhungabanya umutekano n'umudendezo w'u Rwanda, Imana iri kujya ikora akazi, inkuba zikabakubita ku buryo umugambi wabo bwose kuwugeraho ari ibintu bishobora kuzabagora cyane. Umve ko uburyo babitegura n'uburyo babipanga, amakuru aramenyekana, imirabyo rwose ikabageraho. Uvira se byaba bimeze gute mwe? Mu bice biri hariya nka Kabunambo, ibice biri hariya za Runingu ndetse za Kiriba, ubona ko ari ibice Wazalendo, FARDC ndetse na FDNB bakomeje kuvamo bajya muri Uvira, biturukanye nuko avuga ko umutekano muri Uvira ushobora kuba wamaze kwinjirirwa. Muri iri joro abakamandazi babiri bo mu mutwe wa FDNB baje kuburirwa irengero. Kugeza amagingo angaya barashinja MRDP twirwaneho kuza gushimuta ubugira gatatu abakamanda muri uriya mujyi wa Uvira. Iri joro rero amasasu yabaye menshi mu mujyi wa Uvira. Abantu benshi bakomeza kwibaza ati se ibingibi byaba biri guturuka kuki?
ku buryo na benshi bakomeje kubiburira rwose, nakubwira ko bagiye babiburira donc babura igisubizo cyabyo, akibaza ati ibi bintu kuki twavuga ko bidasobanutse, cyane cyane ubona ko gushimuta abakamanda, gushimuta abasirikari, bamwe bakaza kugaragara n'ubundi imirambo yabo ihari mu nkengero z'umujyi wa Uvira ariko batagira inkoho. Bamwe bakabishinja ko ari wazalendo baba bari kubikora, abandi bakavuga ko ari operasiyo zikomeye ziri gukorwa na M23 muri biriya bice. Bakavuga ko ari operasiyo ziri gukorwa na M23 muri biriya bice, ubona ko rwose M23 bo bayishinja kuza kubakorera operasiyo n'ubundi bagashimuta abakamandazi hariya mu mujyi wa Uvira. Ni operasiyo rero yabaye mu ma saa 5 za nijoro. Amakuru akagaragaza ko intare za Sarambwe rwose arizo zinjiye muri mujyi zitwara abakamandazi bo mu rwego rwa kapitene hariya mu mujyi wa Uvira. Kugeza amagingo anga rero bakavuga ati aba bantu ntabwo tuzapfa kubashobora. Ukabona ko byateje impungenge, ko byateje rwose ikintu navuga ngo ni panike ikomeye hariya mu mujyi wa Uvira. Ibi ni ibimenyetso bigaragaza ko umujyi wa Uvira isaha ku isaha, uriya mujyi wa Uvira ushobora kongera kwigarurirwa n'intare za Sarambwe. Ni mu gihe rero impunzi zigera mu 4,000 harimo imiryango ibarirwa muri 300-420 yavuye muri ziriya nkambi zari ziri hariya mu Burundi, ziratahukana na HCR, UNHCR, zibagarura hariya mu mujyi wa Uvira, mu nkengero z'umujyi wa Uvira, ariwo twavuga n'ubundi za Bikiriba, ndetse bamwe bahari yasange kandi akontororwa na M23. Nabo hari ababashije gutaha, ariko abenshi za Sange, Ruvungi, Bwegera, abari bari muri ibyo bice bari baragiye mu Burundi, ubona ko bo baza mu buryo bwo bavuga ati umutekano dufite uri hariya harinzwe na M23 uruta umutekano uri Bujumbura, agahitamo gutaha. Icyo nababwira kimwe cyo nuko umujyi wa Uvira isaha ku isaha, umunota ku munota, intare za Sarambwe ziwufite. Kugeza amagingo yanga rero ntabwo bari bamenya ngo noneho abo ba kapiteni babiri bo mu gihugu cy'u Burundi bashimuswe baba baherereye. Gusa mwumve ko noneho ko amazi atari yayandi, intare za Sarambwe zigiye kujya zibakorera iyo bita operasiyo ntoya ariko zibaca intege. Mwibuke ko tukiri muri ka gahenge n'ubundi kuri bya bindi byaberaga hariya mu Busuwisi. Kacimi intare za Sarambwe kuba zatsinze igitego cy'umutwe, kuba zabaje kwinjiza kashe muri passport diplomatique z'abanyapolitike bari muri UN, bari gukorana bari gukora MONUSCO, ndetse chef wa MONUSCO ndetse n'umwungirije mu minsi yatambutse. Nkabonye ko basinye rwose kashe za M23 zinjira muri iyi leta. Kinshasa yabwiraga abayobozi ba MONUSCO akababwira bati muramenye nimuba mugeze muri Goma ntimwemere ko pasiporo zanyu zijyamo kashe y'umutwe witwaje intwaro. Ati nta mutwe witwaje intwaro ushyira kashe muri pasiporo za UN. Ati bizaba bigaragara ko ari ikindi gihugu. Mwibuka hari ibintu byinshi byagiye bivugwa, wenda dushobora kuzabigaruka mu buryo burambuye, bakaza vuga ngo balkanisation, abandi bakavuga federalisme, ariko waza gusohoka ijambo riremereye bavuga iyo bita sudanisation. Yavuze sudanisation donc c'est-à-dire habaho Sudani y'Amajyepfo na Sudani y'Amajyaruguru. Ibintu byakozwe n'uriya musaza watangije rugamba bamwitaga John Garang,
aza gusimburwa n'uriya musaza wundi ujyanye n'ubundi uyobora Sudani y'Amajyepfo. Sudani irigenga mu buryo buri totali, ni igihugu apara, ni igihugu gifite ibendera ryacyo, ni igihugu gifite indirimbo bariza igihugu yayo, ni igihugu gifite ibirangantego byacyo, gifite amafaranga yacyo. Ni ukuvuga ngo ntaho gihuriye na Sudani y'Amajyaruguru. Bivugitse ngo igihe Kongo yaba icitsemo ibice, igice kimwe kigomba kwigenga mu buryo bwujuje, donc muri kwigenga totalement, kwigenga. Rero urumva ko nabyo ari ibintu n'ubundi navuga bishobora kugira imbaraga kurusha ibyo bita za federalisme, federation, biruta ibyo bya donc ubona ko nk'ibihugu wenda biba bifite 30% y'ingengo y'imari yo biri muri federalisme, ariko sudanisation, donc nk'uburyo Sudani yacitsemo ibice bibiri, ukuvuga ngo byararangiye, ni igihugu kigenga ukwacyo. Nizere ko isaha ku isaha, umunota ku munota, n'ubundi ibintu bishobora guhinduka, ibintu bikagenda bikaba byiza, nabo bakigenga. Reka turebe noneho ano makuru n'ubundi ndanyakesha kuri Minembwe Capital, ni ikinyamakuru gikorera mu Minembwe, kiba gikurikirana amakuru nayo rwose kiba cyafite 100%. Ubona ko ari icyo babashije gutangaza ku bijyanye no guhererekanya imfungwa. Ibyo guhererekanya imfungwa rero nibyo n'ubundi ubona ko ndi buze kwibandaho. Ibi bintu birashoboka? Ibi bintu birashoboka se cyangwa ntibizashoboka? Babishyize mu rurimi rw'igifaransa, ariko simbisoma mu rurimi rw'igifaransa, ndagerageza kubivuga mu Kinyarwanda. Ni byavuzwe n'umuvugizi mu rwego rwa politike w'ihuriro Alliance Fleuve Congo, Dr Oscar Barinda, yatangaje ko iri huriro byiteguye kurekura izindi mfungwa rifite zafashwe ku ruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu gihe na leta nayo izaba yemeye kurekura abo ifunze bo ku ruhande rw'iri huriro. Dr Barinda yabigarutse mu rwego rwo gushimangira ko hari intambwe yagezweho mu biganiro biherutse kubera mu Busuwisi, aho impande zombi zasabwe gushyira imbere inzira y'ubwumvikane cyane kugira ngo ku ngingo y'imfungwa zifitwe n'impande zombi, nk'imwe mu mbogamizi zikiri mu nzira y'amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Nk'uko byatangajwe, iyi gahunda yo guhererekanya imfungwa igomba gushyirwa mu bikorwa bitarenze tariki 28. Urumva ko ubu hasigaye iminsi 3 kugira ngo, kuko bari batanze iminsi 10 bakaba bamaze guhererekanya ziriya mfungwa. Mwibuke ko leta ya Kinshasa yemeye kubirekuye imfungwa zigera kuri 311. M23 yemera kurekura imfungwa nayo ifite 166. Murumva ko bose hamwe bashobora kuba bari kugera muri 400. Iyo liberation y'abantu bagera muri 400, murumva ko ari liberation rwose ifite imbaraga. Ingingo yo guhererekanya imfungwa sishya mu biganiro by'amahoro byo muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu bihe bitandukanye byagiye babiganiraho ko ibibazo by'imfungwa z'impande zombi ari ikibazo kigomba kuvamo hakiri kare. Leta ya Kinshasa ikareba uburyo ibikemura, ndetse na Alliance Fleuve Congo 23. Mu biganiro byagiye biba mu myaka yashize, harimo ibyabereye Nairobi muri Kenya n'ibyabereye Rwanda muri Angola, hagiye hashyirwaho icyifuzo cyo gukoresha ingamba z'ubwizerane
zirimo rwose guhana imfungwa, guhagarika imirwano by'agateganyo, gukemura ibibazo by'impunzi n'abasivile bagizweho ingaruka n'intambara. Kuri Alliance Fleuve Congo 23 rikomoka ku mutwe M23 wagaragaye mu burasirazuba bwa Congo ni nyuma ya 2012, nyuma yo gushinja leta ya Kinshasa kutubahiriza amasezerano yaragiranye n'abahoze mu mutwe wa CNDP, Congrès National pour la Défense du Peuple, no mu ngabo za leta. Nyuma y'imyaka yo kudakora cyane, uyu mutwe wongeye kugaragara mu mirwano guhera mu mpera n'ubundi za 2021, ushinja leta ya Kinshasa kudakemura ibibazo by'umutekano n'ivangura ry'amoko mu burasirazuba bw'igihugu. Muri 2023 no muri 2024 habayeho ivugurura ry'uyu mutwe Alliance Fleuve Congo 23 wiyegereza imiterere ya politike kurushaho, nubwo leta ya Kinshasa ikomeje kuwufata nk'umutwe utemewe kubagirana ibiganiro. Nubwo hatangajwe iyi gahunda yo guhererekanya imfungo, haracyari ibibazo byinshi bigaragaza ko inzira y'amahoro ikiri ndende, birimo kutizerana hagati y'impande zombi, imirwano yagiye icumbagira mu bice bimwe by'uburasirazuba bwa Congo, uburyo bwo gushyira mu bikorwa ibyo bagiye basezerana. Ibi byose ni ibintu byagiye bigaragaza ko kutumvikana no kutizerana byagiye bibaho. Icyakora abakurikiranira hafi ibya politike ndetse yano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bavuga ko iyo gahunda niba ishyizwe mu bikorwa koko ishobora kuba intambwe nto ariko ifatika mu kugabanya umwuka mubi no kongera icyizere hagati y'impande zombi. Itangazo rya Dr Oscar Barinda rishimangira ko hakiri ubushake bwo gukoresha inzira y'ibiganiro n'ubwumvikane mu gukemura amakimbirane amaze igihe mu burasirazuba bwa Congo. Gusa ishyirwa mu bikorwa ry'aya masezerano izagaragaza niba koko impande zombi ziteguye guhindura amagambo zikagira ibikorwa bifatika. Donc kuva mu bikorwa mu magambo ubundi bakajya mu bikorwa. Kora ndebe iruta uvuga numve. Baravuga ariko ibikorwa bikagenda bikaba ikibazo. Abakunzi rero ba Bemba Clever, abakunzi b'Intare Official, abakunzi ba Maco TV Show n'ahandi hose mugenda mukurikirana ibiganiro tubagezaho n'amakuru meza tubaha y'umwimerere, nizere ko ibintu mukomeje rwose kubyakira kandi ko ibintu bikomeje kuba byiza. Uwiteka Imana akomeze kwibana namwe, umugisha wayo rwose ukomeze ugaragarire buri wese. Asante sana, ibihe byiza.